Yesaya ƒe agbalẽ 14. Yehowa akpɔ nublanui na Yakob, aʋuvɔ atia Israel, eye wòatsɔ wo aɖo woawo ŋutɔ ƒe anyigba dzi. Dukɔ bubu metɔwo akpe ɖe wo ŋuti, eye woawɔ ɖeka kple Yakob ƒe aƒe la. Dukɔwo akplɔ wo va woawo ŋutɔ nɔƒee. Dukɔwo kple dɔlanyɔnuwo le Yehowa ƒe aƒe la dzi. Ale woalé ame siwo ɖe aboyo wo la, eye woaɖu gã ɖe ame siwo te wo ɖe to la dzi. Gbe si gbe Yehowa ana mi gbɔdzɔe tso miaƒe fukpekpewo, hiãkamewo kple dɔ sesẽ siwo miewɔ le aboyo me la, ado hamelo sia na Babilonia fia be, ale funyafunya wɔme la wu nue nye esi. Ale eƒe ŋutasesẽ hã wu nue nye esi. Yehowa ŋe ame vɔ̃ɖi ƒe ameƒoti, eye wòŋe fiawo ƒe tsiamiti siwo wotsɔ ƒo dukɔwo atraɖii. Eye le woƒe dɔmedzoe me, wobɔbɔ dukɔwo ɖe anyi heti wo yome kutɔkutɔe. Anyigbawo katã gbɔ ɖe eme le ŋutifafa me, eye wode asi hadzidzi kple dzidzɔkpɔkpɔ me. Logotiwo kple Lebanon ƒe sedatiwo le dzidzɔ kpɔm ɖe ŋuwò, eye wogblɔ be, azɔ esi wolãwo ƒu anyi la, atidzela aɖeke magava lã mi aƒu anyi o. Tsiẽƒe le dzadzraɖo wɔm be woado go wò ne eva. Enyo ame kukuwo ƒe gbɔgbɔwo be woado go wò. Ame siwo nye dziɖulawo le xexe sia me kpɔ. Ena ame siwo ɖu fia ɖe xexemedukɔwo dzi kpɔla tso le woƒe fiazikpuiwo dzi. Wo katã woaɖo eŋu na wò kple gbe ɖeka be, wò hã èzu ame beli abe míawo ke ene. Èle abe mía dometɔ ɖeka ene azɔ. Wotsɔ wò atsyɔ̃ɖoɖo katã ɖi ɖe yɔ me kpe ɖe wò kasaŋkuwo ƒe ɖiɖi ŋuti. Nyewo le dodom le tewò, eye ŋɔviwo le tatam le dziwò. Aleke nèhege tso dziƒoe, o ŋukeɣletivi? Wokɔ wò ƒu gbe ɖe anyigba dzi, wò ame si te dukɔwo ɖe anyi kpɔ. Egblɔ le wò dzi me be, malia nu ayi ɖe dziƒo, mali nye fiazikpui ɖe Mawu ƒe ɣletiviwo tame. Manɔ nye fiazikpui dzi le takpekpe to la dzi, le to kɔkɔe la tame ʋĩi ke. Malia ayi ɖe lilikpowo tame ke, eye mawɔ ɖokuinye be masɔ ta kple Dziƒoʋĩtɔ la. Ke wohe wo ƒu gbe ɖe yɔ me, ɖe tsiẽƒe ƒe gogloƒe ke. Ame siwo kpɔ wò la, woafɔ ŋku ɖe dziwò. Ame siwo kpɔ wò la, woafɔ ŋku ɖe dziwò, eye woabu nu si dzɔ ɖe dziwò la ŋuti ahabia be, ɖe menye ame siae nye ame si ʋuʋu anyigba la, eye wòna fiaɖuƒewo dzo nyanyanya, ame si na xexea me zu gbegbe, ame si gbã du gãwo, eye wòɖe aboyomenɔlawo oa? Dukɔwo katã ƒe fiawo mlɔ anyi ɖe woƒe yɔdowo me le bubu me. Ke wò ya la, wokɔ wò ƒu gbe ɖe wò yɔdo me, abe atilɔ si gbɔ wogbe nu le la ene. Wolɔ ame siwo wowu kple ame siwo tsi yinu la lĩ kɔe ɖe dziwò. Ame siwo woɖi ɖe agakpetowo ƒe gogloƒe ke, eye wole abe ŋutilã kuku siwo wofanya kple afɔ la ene. Womaɖi wò abe woawo ene o, elabena ègblẽ wò anyigba, eye nèwu wò amewo. Womagayɔ ame vɔ̃ɖiwo ƒe dzidzimeviwo ƒe ŋkɔ azɔ o. Dzra teƒe ɖo ne nàwu ŋutsuwo le afi ma. Ɖe wo fofowo ƒe nu vɔ̃wo ta, womatsi tsitre be woanyi anyigba la ƒe dome, eye woatso du gãwo wòaxɔ anyigba la dzi o. Yehowa, Dziƒoʋakɔwo ƒe Aƒetɔ la gblɔ be, matso ɖe wo ŋuti, maɖe Babilonia ƒe ŋkɔ, ame siwo tsi agbe, viawo kple eƒe dzidzimeviwo ɖa. Yehowae gblɔe. Mana wòazu hlɔ̃madewo nɔƒe, eye matsɔ gbegblẽ ƒe xa akplɔ woe. Yehowa, Dziƒoʋakɔwo ƒe Aƒetɔ lae gblɔe. Nyagblɔɖila ɖi Asiria ŋu,
Yehowa, Dziƒoʋakɔwo ƒe Aƒetɔ la, ka atam be le nyateƒe me, ale si meɖoe la, nenemae wòanɔ, eye ale si meɖo ɖe ta me la, nenema wòava emee. Magbã Asiriatɔwo le nye anyigba dzi, eye mafanya wo le nye towo tame. Maɖe kɔkuti ɖa le nye amewo ƒe kɔ, eye maɖe eƒe agbakpekpe ɖa le woƒe abɔta. Esia nye ɖoɖo si mewɔ ɖe xexea me katã ŋu, nye asi si mekɔ ɖe dukɔwo katã, elabena esiae Yehowa, Dziƒoʋakɔwo ƒe Aƒetɔ la ɖo. Ame kae ate ŋu agblẽ eme? Ekɔ eƒe asiwo dzi. Ame kae ate ŋu aɖiɖii? Nyagblɔɖi ɖe Filistitɔwo ŋu. Mexɔ nyagblɔɖi sia le ƒe si me Fia Ahaz ku. Mi Filistitɔwo, migakpɔ dzidzɔ be ameƒoti si wotsɔ ƒo mi la ŋe o, elabena da vɔ̃ɖi ado tso da ma ke me, eye eƒe metsonu nye da vɔ̃ɖi si noa aɖi. Eƒe kutsetse anye da to aʋala si yɔ fũu kple aɖi. Ame dahewo ƒe ame dahe akpɔ nyuiƒe, eye hiãtɔwo atsyɔ akɔ anyi le dedinɔnɔ me. Ke matsɔ dɔtoto atsrɔ̃ wò, ame siwo tsi agbe la. Fa avi, o agbo, do ɣli, o du, mi Filistitɔwo katã milolo. Dzudzɔ babla tso anyiehe, eye ame beli aɖeke mele woƒe aʋakɔwo dome o. Ŋuɖoɖo kae woana dukɔ ma ƒe ame dɔdɔwo? Yehowa gaɖo Zion te, eye le afi ma hiãtɔ akpɔ sitsoƒe.